Simbonga uNkulunkulu namhla kulisonto tisithupha kuyo inyanga yemhlaba unyaka wa 2021 sikhona lapha ke bazalwane eScathedral laseAll Saints leSembabane. Sibonga ke bazalwane ukuthola lethuba lokuthi besinganibethela lena nkonzo. Siyethemba ukuthi bazalwane batayithokotela le nkonzo basalalele basabukele uNkulunkulu abe nathi kuko konke bazalwane. Njengoba namhlanje kulisonto lesibili emva kwa Pentecost lephinze futhi kube lisonto lelishumi leminyaka. Ifundo tethu bazalwane titholakala ekhasini lemashumi lamane nesithupha page 46 ku lectionary bese incwadi netinkonzo lama ifundo titholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu nemfica page 259. Njengoba sengishilo bazalwane isonto lesibili emva kwa Pentecost isifundo sekuqala sivela kumlandubhalweni kwaSamuel wekuqala sahluko sesiphohlomo siqala esahlukaneni sesine siyawucela esahlukaneni semashumi lamabili bese lihubo lesinalo lihubo lelikhulu nemashumi lamathathu nesiphohlomo sifundo sesibili siphuma encwadzini leya kwaseKorinte besibili sahluko sesine siqala ukufunda esahlukaneni selishumi nathathu siyogcina ke esahlukaneni sesihlanu sahlukana sekuqala. Livangeli ke lona bazalwane litholakala ngikulandzisa kwamakholwa ngcwele sahluko sesithathu siqala ukufunda ke esahlukaneni semashumi lamabili siyawugcina ke esahlukaneni semashumi lamathathu nesihlanu. Siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba lokuthi basingahlanganyela kanye bazalwane njengoba nibona nje nemibala yethu seyivele seyigucukile sesibuyile sangena kiwo umbala loluhlata lokukhuluma ngabo ukukhula lokukhuluma ngabo ukuhlanyela uvusa kwelibandla livuswa uNkulunkulu ngokuthi liphume lihambe liyokwenza umsebenzi wakhe. Inkonzo yethu bazalwane itholakala ekhasini lelikhulu nakune utaba ke inkonzo leshiwoko lolusuku lwanamuhla siyaqala bazalwane kanye Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi thumisani inkosi yethumiseni ninetinga tenkosi akabonge uNkulunkulu yiseni nkotsana namalo egcwele alibonge ligama lakhe nyalo nanini akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini kube nekuthula nelithando kubantu. Nkosi uNkulunkulu Nkosi yasezulwini siyakubabata siyakudumisa sikhuleka kuwe siyakudumisa siyakubonga ngelidumo lwakho lolukhulu uNkulunkulu somandla nababe Nkosi inkodzana lethelwe yodwa Jesu Kristu Nkosi uNkulunkulu mfana ya uNkulunkulu vodzana yeyise wena losusatono temhlaba sihawukele wena losusatono temhlaba sihawukele wena losusatono temhlaba yemukela kuthandaza kwethu wena lohleti ngesenenesa uNkulunkulu yise sihawukele ngoba nguwe wedwa longcwele wewedwa loyinkosi wewedwa Kristu kanye namalo engcwele losethuka konke ebukhosini baNkulunkulu oyise. Amen. Sithandaze uNkulunkulu somandla tinhliziyo tonke tifulekile kuwe tifiso tonke tatiwa kuwe kodwa lutho lolufihlelwe wena geza icabanga tinhliziyo tethu nekuphefumulela kude moya wakho logcwele kuthi sikuthanze ngalokuphelele sidumise ngalokufanele igama lakho lengcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele Kristu sihawukele Kristu sihawukele Nkosi sihawukele Nkosi sihawukele. Nangabe ke siside solo siyadiyeka neqiniso alikho kithi kodwa nasivuma intono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile tasithethelela tonke intono tethu abuya sihlambulule kuko konke kungalungi. Ngonawe umuntu losoni yaphendwa intono latetile ende lokumthetho nalokulungile uyawusinzisa umphefumulo wakhe aphile. Ngawo ke bazalwane ngokwethemba yona ingakho sethu Jesu Kristu lesihlanjulula ngayo lesihlandwa ngayo tinsuku ngetinsuku iminyaka ngeminyaka kuze bephakathi asivume intono tethu simisela lokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphila ngelithando nangekuthula nabo bonke bantu. Asithandaze
somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangakwendi lokufanele sikwenze ngenxa yentodzana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile sende sikhonde ngehamba lokusha kudensela igama lakho lidlunyiswe uNkulunkulu somandla lothethelela konke labaphendwa ngeqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asimise asiqinise kulungele bonke asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngayo Jesu Kristu inkosi yethu amen. Siyawuthandaza kanye kanye bazalwane umthandazo wanamuhla tholakala ngekhathi kwamaphushits ethu sithandaza kanye kanye sithi Baba wethu lo ngumsunguli wayo yonke imindeni lapha emhlabeni siside ukuthi sende ithando yakho ngekuthi njengabafowabo Kristu sithandzane sikhontane lomunye kulomunye ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lophila abusa kanye nawe namoya egcwele uNkulunkulu munye enkathimulweni yaphakade amen. Siyabonga ke bazalwane sitawuhlala phasi sitewuthola ke imfundo tethu ta namuhla sibavuseleke bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sifundo sekuqala sitholakala ebhaleni kwemprofethi Samueli wekuqala sahluko sesiphohlongo siyawuqala ukufunda ke sahlukaneni sesine. Ngabo bonke baholi baka-Israyeli babuthana ndzawonye beta kuSamueli eRama bafike bakhuluma kuye bathi sewumdzala kanti namadodana akho akatiphathi kahle njengawe mane salo usibekela inkosi kude nathi sibe njengaletinye tive sibe nenkosi letasibona. Kodwa bathi nabathi sinike inkosi letasibona lokho kwamphatha kabi Samuel ngako wathandaza kuSimakade. Simakade wakhuluma kuye wathi ulalela konke lokho lokukhuluma kulesive kuwo akusiwe lalabamlahlile kodwa sebalahle mine ukuthi ngibe yinkosi yabo njengoba bebenda kusukela mhlazana nibakhipha eGibhithe kude kube ngunamuhla bangilahla base bakhona nabanye boNkulunkulu namanje ngisebenza kona lokho nakubo balalele kodwa ubayalisise ubatise ukuthi le nkosi yabo lentakubabusa itakwendana. Samuel wakhuluma onke lamavi Simakade kulesivi lesasifuna kubekelwa inkosi wathi nakube lokutawukwendiwa ngule nkosi letawubusa etikweni tawuthathe amadodana enu iwakutse aphume impi nempi neyayo yetincola nemahashi iwakheketelise embi kwetincola tayo lamanye awo itawabeka abe timvuna netinkulungwane lamanye abe timvuna tema-50 lamanye alime emasimu ayo aphindze awavune lamanye ente tikhali tembi kanye netimpahla tetincono itawuthatha amadodakazi enu abe bakhisiti bemakha bapheki kanye nebabhaki itawuthwaga emasimu enu lavunzile netivini tenu netihlahla tenu temincumo letingcono kakhulu ikunike tingceku tayo itawuthatha kwelishumi kwesivuno senu nekwetivini tenu ikunike tiphathimandla kanye netingceku tayo tisebenti tenu letidvuna naletisikati naletinkomo tenu telikhetselo netimbongolo tenu itatitsatsa tibe tayo itawutsatsa kwelishumi kwetimbuti nekwetimvu tenu bese-ke nine inendane badigcile tayo nakufika lelo langa niyawukhalela kwephulwa kuleyo nkosi leniyawube niyikhetsile. Simakade angeke aniphendule ngalelo langa kodwa sive sema-Israyeli sala kulalela Samuel sathi cha sifuna inkosi letasibona sitawube sesiba njengetive tonke sibe nenkosi letasibona ihambe embi kwethu ilwe timpi tethu. Nali-ke live lenkosi akabongwe Kristu Nkosi yethu. Liwuko lanamhla bazalwane likubo lelikhulu namashumi namathathu nesiphohlongo. Likubo
lelikhulu nemashumi lamathathu nesiphohlongo litholakala ekhasini lemakhulu lasiphohlongo, ikhasini lemakhulu lasiphohlongo, Psalm 138. Ngiyakubonga wena Simakadze ngayo yonke inhliziyo yami, ngikunika ludumo phezu kwabo bonke boNkulunkulu. Ngiyakukhululeka embi kwelithempeli lakho leligcwele, ngibonge ligama lakho. Ngenxa yomsa wakho nokwethembeka kwakho uliphakamisele ngetuluka konke. Ngathi nangikhala kuwe wangiva wangiphendula, wanginika isibindi ngekungiqinisa. Onke amakhosi emhlaba ayakubonga wena Simakadze, ngobe awevile emavi akho. Ayakuhlabelela wena Simakadze, ngoba kukhulu ubukhosi baSimakadze. Noma Simakadze aphakeme kangaka, uyabanakekela labatitho babo, kodwa labatiphakamisako ubabukela khashana. Noma sengithumelelwe inhlupheko, wena Simakadze uyayiphephisa impilo yami, ungivikele elulakeni lwetitsatami, unginyomule ngesandla sakho sekudla. Simakadze uyakusifeza kimi isethembiso sakhe, umusa waSimakadze ume kude kube phakade. Zela ngomsebenzi wakho lowawusungula, ungawukhohlwa umsebenzi wetandla takho. Akudunyiswe uyise nendodana namalo engcwele, njengoba kunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube nini nanini. Amen. Siyaqhubeka ke bazalwane, sithole tona izifundo tethu. Siyawuthola isifundo sesibili. Sifundo sesibili bathandekayo sitholakala kubaseKorinte besibili, sahluko sesine. Siyaqala ukufunda isahlukaneni semshumi nathathu. Umbhalo uthi, ngangikholwa kuNkulunkulu, ngako ngakhuluma nathi, futhi sinawo lowo moya wokukholwa kuNkulunkulu. Ngakho-ke sikhuluma sathi ukuthi yena lowo Nkulunkulu lowavusa iNkosi Jesu, nathi uyawusivusa kanye naJesu, asethule kanye nani kuye. Ngoba konke lokho kwentelwa nini, kude kuthi umusa usenabela kubantu labanyenti, kwamziswe kubonga kwabo kube ludumo kuNkulunkulu. Ngakho-ke asigcinwa noma lingephandle lethu libhubha, kodwa lingekhathi letiwa libe lisha imihla ngemihla. Ngobe lolu sizi lwethu luncane futhi lwesikhashana, lusilungiselela inkazimulo lengetawulinganiswa yaphakade. Thine asibheki lokubonakalayo, kodwa lokungabonakali, ngobe lokho lokubonakalayo kwesikhashana nje, kepha lokho lokungabonakali kwaphakade. Ngobe siyazi ukuthi nangabe lifutwa lelidlangala limtimba wethu walapha emhlabeni, sinesakhiwo saNkulunkulu ezulwini, indlu yaphakade lengakakhiwa ngetandla. Levi lenkosi leli akabongwe uNkulunkulu. Siqhubeka nayo inkonzo yethu bazalwane, sitawusho kanye ingoma yesibili liJerusalema ngumuntu wekuthula. Sisalungiselela levangeli lanamuhla, sitawusebenzisa ingoma yesibili isekhasini lemakhulu lamathathu nemashumi lamane nakubili, page 342. Kanye ke bazalwane siyasho sithi, ngetinsuku tekugcina intsaba yendlu yenkosi iyakuphakanyiswa, iyakumiswa iphakame kunazo tonke tintsaba, iyakuphakanyiswa ngetulu kwemagcuma tive tonke tintakugijimela kuyo. Bantu labanyenti bayakuthi wotani senyukele entsabeni yenkosi, siye endlini yaNkulunkulu waJakobe. Kodwa asifundzise tindlela takhe, sihambe emikhondweni yakhe. Ngoba kuyakuvela umthetho eZiyoni, ilivi lenkosi eJerusalema. Iyakuba ngumehluleli emkhathini wetive, incume emkhathini wabantu labanyenti. Akugoqula tingemba tabo tibe ngemakhuba,
netikhali tabo tibe bucelemba sive asisawu kuhlomela lesinye singeke sisafundziselwa kulo nine nonke bendlu yaJakobo utani sihambe ekukhanyeni kwenkosi akuthunyiswa uyise nenkodzana namalo ongcwele njengoba benjalo ekuqaleni senjalo nanyalo kuyakuba njalo kude kube nini. Amen. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle nekulandzisa kwamakholwa ongcwele isahluko sesithathu siyaqala kufundza esahlukaneni semashumi lamabili akadunyiswe Kristu umsindisi wethu. Jesu wase uyesuka ubuyela ekhaya tichumbi taphindze tabutsana ngalokweqile ingake kangaka ukuthi Jesu kanye nabafundzi bakhe bathi baswela ngisho isikhathi sekudla bakubo bathi kube bakudle lokho baphuthuma bamlandza ngoba kwase kuthiwa usangene ingcondo kepha tati temthetho letatiqhamuka eJerusalema tathi unabhenze kulo nabanye bathi yinkosi yamadimoni lena lakhipha ngayo emadimoni. Jesu wababeka wakhuluma nabo wathi ngemfanekiso athi kodwa Sathane angamxosha njani Sathane nangabe umbuso wehlukene ekhathi lo mbuso angeke ume nangabe likhaya lehlukene ekhathi aliqhubi nangabe umbuso waSathane wehlukene ekhathi sawuvukelana kwawona ungeke ume kodwa uyawubuwa uphele. Uda umuntu longagcekezi indlu yesithwaga aphange impahla taso ngaphandle kokuthi aqale nokubamba sona asibophe emva kwalokho-ke angangena aphange impahla endlini yaso. Ngiyaqinisa ngithi kini lonke tono lebantu kuyawuthethelelwa noma ngabe sebahlambalate kangakanani kodwa umuntu lohlambalata amalo ongcwele ngeke athethelelwe nanini kepha unelicala laphakathi. Jesu wakusho lokho ngobe labanye bebathi unelidimoni. Kwase kufika unina waJesu nabomnakabo beba ngaphandle base bathumela livi bathi abampili bantu laba bagcwele bathungelete Jesu bahleli phansi babe sebambikela bathi nangu unyoko la ngephandle nabomnakenu nabodzadzewenu bafuna wena. Jesu waphendula wathi ngubani mama ngubani bomnakenu? Waqalaka ababuka bonke laba baseJudane naye wathi nangu makena bomnakenu ngoba wonke lowena insando yaNkulunkulu ngumnakethu nadzadzewethu namake. Nali-ke livangeli laKristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawusho-ke bazalwane sivumo sekholo senasiya umemetela nekutikhombota ukuthi yini lesiyikholwako yini lesiyikholako sibantwana basimakadzi. Siyakholwa-ke uNkulunkulu munye oyisesomandla metiwe izulu nemhlaba nako konke lokubonakalayo nalokungabonakali. Siyakholwa-ke inkosi inye Jesu Kristu ndodzana leyodwa uNkulunkulu ivela kuyise ngetikhathi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu ikukhanya ivela kukukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo yavela ingendiwana sicu sayo sinye neseyise lobetiwa ngayo konke yehla ezulwini ngenxa yokuthi nebantu nangokusisinzisa yabanyama ngamandla amalo engcwele kuyo intombi ibalweni yaba ngumuntu yabethelwa esiphambelweni ngenxa yethu kubusapho nje uPilato hlupheka yafa yabekwa elibeni ngelanga lesithathu uyabuye yavuka nje ngalokusembhalweni enyuka yaya ezulwini ihletike senene seyise yawuphinze ibeke imvumo tekwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuye kuphela. Siyakholwana kumalo ongcwele lwenkosi lophilisako lophuma kuyise nendodzana lobongako athunyiswe kanye neyise nendodzana bashumayela ngabaprofeti. Siyakholwa nakuleli bandla linye
lengcwele lelikatholika lebapostoli sivuma umbhaphathiso munye wekuthethelela ntono sibheka ukuvukako labafile nekuphila kwetikhatsi letitako. Amen. Sithandaze-ke bazalwane. Baba wethu engcwele uNkulunkulu Somandla, ufanele ithuba lonke, ufanele bathatha, ufanele kuphakanyiswa Nkosi. Akekho njengawe Jehova wethu, wena lwakhona ecaleni lokhona namanje lwakhona phakathi naphakathi. Sinikela Nkosi inhliziyo yethu kuwe nalolu suku. Nangalesi sikhathi ngokugcwele. Sicela ukukhona bakho simakathe ube la sikhona khona. Sicela amandla akho Nkosi abonakale kithi. Sicela wonke ongcwele ukuthi Nkosi sisahamba kule ndlela Baba. Emehlo ethu evuleleke ngokuthi sibobani sikubone wena siphindze futhi uNkulunkulu wethu sikwadi nemandla akho ukuthi sikukhona ngamoya ngeqiniso nanyalo ngokugcwele siyakhuleka ukuthi yena Nkosi uzidla kwenhliziyo yethu nawo Nkosi mavuma umlomo wami kube lokwevuleka kuwe wena Jehova nantwana lethu laphakathi kaJesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Kunengoma yabazalwane yesitsonga noma yesishangane ngithanda ukuyihlabela lethi haleluya katego Yesu elumadima iyena module haleluya katego Yesu onemadima iyena haleluya sibusiso Jesu unemandla nguye lomnqobi sinqoba nemandla akhe. Haleluya sibusisiwe Jesu uyasinqobela sinqoba nemandla akhe yena uyinkosi yethu. Haleluya bazalwane, ngoba letikhathi lesiphila kito siyakudinga bazalwane lokukhuthatako, siyakudinga bazalwane lokusiphakamisako, siyakudinga bazalwane lokusetako ukuthi sigijime ebukhoneni basimakade. Ngakho-ke bazalwane ngibo nje ngithe asisiyikhumbule le ngoma lethi bazalwane sibusisekile futhi siphiwe amandla, siphiwe kunqoba ngaye Jesu Kristu lowasifela. Siyabonga bazalwane njengoba bese sishilo ifundo tethu namuhla sesikiyo nje ishumayelo yanamuhla isifundo sekuqala Samuel sivela kuSamuel wekuqala sasikhosa siphohloko silivesi lesine kuya ku-20 liwubo lanamhlanje kubo lemikhulu ne-30 nesiphohloko. Bese-ke isifundo sesibili siphuma kuba seKorinte besibili isahluko sesine sicala ukufunda-ke bazalwane esahlukaneni se-13 side siyofika esahlukaneni sesihlanu livesi lekuqala. Bese livangeli lethu njengoba sesishilo litholakala kulaziswa kwamakholwa ogcwele isahluko sesithathu cala evesini le-20 siyogcina esevesini le-35. Sihloko-ke bazalwane sayo ishumayelo yethu yanamuhla uthi sengiso sikhathi semsebenzi wemndeni. It is now the time for family business. Sengiso sikhathi semsebenzi wemndeni. Sisaqhubeka-ke neminyaka bazalwane, solo siqalile umnyaka wethu welibandla nakuqala kwandulela emavikini amane kwandulela Khisimusi esikhathini sekuda. Solo siyahamba bazalwane, sihamba sibona
khona sivetelwa uNkulunkulu sicondziswa etindleleni kaNkulunkulu kude ukuthi simbone uNkulunkulu simbona ekuqaleni avela uNkulunkulu wemthando losithandze wade wanikela ngendodana yakhe wedlula futhi waba uNkulunkulu losithandzile weda kade uphila emkhathini wethu waphila nathi wahlala nathi wahamba nathi wasifundzisa waphindze futhi wavela uNkulunkulu malwendwele lofikile watohlala ngekhatsi kithi watosipha emandla lesiwadzingako kude ukuthi sikwende umsebenzi waNkulunkulu. Siyabona ke lokubazalwane kuhamba kude kufika emaphetheleni evikini eliphelile lalapho besimemetela khona kuthathu lokugcwele baNkulunkulu uyise indodana kanye naye moya longcwele. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane levikini eliphelile abesikhumbula ukuthi sicoca njengaNkulunkulu uyise nendodana moya longcwele nembala sixoxa uNkulunkulu munye loNkulunkulu longekhulu kwabo bonke. Lokumqoka ke bazalwane ukuthi sesitibonile tonke letinto sekembuliwe uNkulunkulu kithi ngetindlela letiningi letehlukahlukene. Kufanele ukuthi ke bazalwane bese sekuvela insight ngakithi yekokuthi sengithi ke manje lesekufanele sembule umndeni waNkulunkulu. Sesembulelwe uyise nendodana moya longcwele sefuna ukuthi kumbuleke ke bazalwane bonke libandla lonke lelisemhlabeni wonke jikelele ngoba lipitiwe lapitela ukuthi litewenda umsebenzi kuyo lenkhathumulo yaNkulunkulu noma ukuvedwa kwakhe uNkulunkulu wethu singabantu bakhe bazalwane. Njoba sishilo ke bazalwane lesi-ke sesengcile tonke letigaba sabona sisebenzisa umnyambala lomhlophe umbala lomthubi umbala lobovu nyamuhla ke bazalwane sesingenile kiwo umnyambala lomhlophe lalapho sijulisa khona uNkulunkulu sesingenile embaleni loluhlata bazalwane lalapho sijulisa khona uNkulunkulu lalapho sikhula khona engosini lalapho sithi sesikhathi sokuthi libandla lakhiwe bazalwane bakheke siphakame siye embili bazalwane. Kuyathiwa ke lawa ngamasonto eminyaka noma ngamasonto emva kwaPentecost noma ke ngamasonto lahlada esikhathi lapho libandla libitwe khona bazalwane ukuthi liwende umsebenzi walo ngemesabi ngemesatshiswa nangengethuki kodwa bekwathi ukuthi sihamba naNkulunkulu lotimbulile kithi ngetindlela letiningi letahlukahlukene. Sisaqhubeka ke bazalwane kulendzaba yekusebenta kanye naNkulunkulu. Sisabuka izifundo zethu namuhla kunakhona lesibona ukuthi bazalwane nasibuka sifundo sekuqala sibona kwenda kwabo abantwana bakaIsrayeli bakhalela ukuthi bona sebafuna kuba nenkosi ababathe uNkulunkulu hamba ngekilunga inkosi bengahle mina kungimi inkosi yenu ngoba inkosi yasemhlabeni itawufika itawuniketa impilo lenkulu lematima itawufuna loba naloba bathi bona cha-ke nathi sifuna kufanana netive letikhona eceleni kwethu sifuna abanenkosi njengabo. Awu siyafundza ke bazalwane kumtoba ukuthi ungasilibanga sisikwazi ukuthi sihlale silalele sibuke lokungiko sibambisise lokungiko nethando yaNkulunkulu ngetimpilo zethu. Sesiphilile bazalwane esikhathini lapho sijwayele khona ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ukontrolwa ngethi ngetindlela tethu thina sesimtshele sathi yeNkulunkulu duma utawuduma yeNkulunkulu yethe mali utawulethe yeNkulunkulu letha kudla utawuletha. Sesikhule saphila bazalwane esigabeni esikanjalo sekokuthi sesenda kwagathi kungiyo impilo lengiyo kodwa uma sihleli sibuka livi lasimakathe sihleli sibuka umsebenzi waNkulunkulu siyabona ukuthi bazalwane ukumqoka ukuthi sibantu sisemhlabeni sisaphila sisahamba sikwazi ukuthi silalele sive ukuthi uNkulunkulu uthini ngesimo thinte uthini ngemsebenzi thinte uthini ngempilo lethinte uthini ngalokho kude thina sesihamba bazalwane siya embili sihambe sikanye sihambe futhi sathi ukuthi lokho lesihamba kiko lendlela uNkulunkulu lasiphethe ukuthi sihambe kiyo bathandzekayo.
Ungako nje kuyabe khona vele kuhilitisana emkhathini wethu sithi sebelita uNkulunkulu. Uma sesasibutanga sithi ithini kodwa vele imibhalo ufanele sibantu siphathwe ngobani, siphathwe ngamakhosini noma kube sesekuyavuka nje bazalwane nje basiuvile umbhalo samfana uNkulunkulu ayivela indzaba ukuthi lokhu kuhlengani lokhu akusikuhlengani ngoba bazalwane into lehle kuphela yonke yinto levela kuNkulunkulu. Yinto le yaNkulunkulu tinto tebantu bazalwane dihamba dibe sesetiyagudukelana endleleni njoba asho uNkulunkulu la uthi abantwana bakaIsrayeli senifuna nje ufuna ukuthi niphathwe inkosi niyathi ukuthi inkosi itawunebukaleni nako inkosi itawufuna ukukhothana inkosi itawufuna ukwenzelwa lokwanaloba lekawufuna ukuthi kuphume kini bathi abantwana bakaIsrayeli siyekele thina sifuna kufana nalabanye bantu kwangathi angasida uNkulunkulu thina bazalwane sesingenile sefika lesikhathi semasonto lasihlanu ngokuthi sesifikile bazalwane kulesikhathi semasonto lalihlaka ngokuthi sithi Nkosi khuluma kithi Nkosi asive wena Nkosi asilalele wena akungabi ukuthi sifuna yethu inthambo kodwa asive yakho inthambo simakade ngokuthi ithi Sekiswa ngesikhathi bazalwane lesi sekuthi silandzele uNkulunkulu silalele uNkulunkulu sikungabi ngithi kungabi ukuthi imandate yokuthi sena njani sibuyela siyayithatha kubaprofeti lo siyayithatha kubapostoli sithatha uNkulunkulu uNhlobo lwakhe lokhuluma nathi ngamoya ongcwele lohledi ngekhathi kithi sibantwana bakhe uNkulunkulu ke bazalwane kusithumile ngamunye basithuma umsebenzi ebandleni noma enkabeni noma emveni ngokuthi sihambise indzaba yakhe ngokuthi siphile impilo yakhe ngokuthi sibakhombe labanye ukuthi indlela lephilayo indlela lengiyo yasimakade ngule bandla laNkulunkulu sisasebenza lebazalwane sisebenza naNkulunkulu sakhala ibandla lakhe siyadinga ukuthi sibambe isandla sakhe kube nguye losikolayo kube nguye lotawusichonzisa endleleni ukuthi siphumelele bazalwane uningi kwakha lokudingeka lokufuna ukuthi sikwene njengoba nje libandla bazalwane licitha nje ukuphuma noma lisasekiso isikhathi sekubanjwa noma kubiswa kwetinkonzo letindzaba nabo coronavirus kube khona la kubakhona inkonzo noma setivulwa kube khona ngokuthi singakhona bazalwane ngokuthi sihlanganyele endzawonye ngendlela lejwayelekile konke lokhu bazalwane nokuthi sebazalwane abanye sebajwayele vele batigicikele emakhaya bavule ama-wireless bavule ama-computer babukele tinkonzo batibukela tinkonzo mhlawumbe batibukela babonakuthi abasafuni bazalwane kuya etinkonzweni mseningi bazalwane umsebenzi wethu bekufanele siwele ngokuthi sibabuyise bazalwane babuye enkonzweni babuye batawusebenza sesemningi umsebenzi odinga ukuthi siwele bazalwane ngokuthi silakhe ibandla sivuselele umoya wokuhlanganyela ndzawonye umoya wetimvuselelo umoya wokuthandaza kanye umoya wokuthi siphume sihambe siyokujumayela kulabanye tonke letinto leti bazalwane bese tingasakhona ukuthi tenteke ngendzaba yokuthi umhlaba ngokuthi de asekume konke ngendzaba yalalo umbhalo sefikile fanele ke bazalwane sisebente kude ukuthi sikwazi ukuthi sitibuyise tonke letinto leti sitakhe tonke letinto leti litokhona libandla ukuthi liwele umsebenzi uNkulunkulu lathume wona nalanimisele wona amen liuboke bazalwane namuhla liyasivetela ukuthi uNkulunkulu wethembeka kangakanani ngokuthi sifanele ukuthi kulesi sikhathi sekukhula kulesi sikhathi sekukhulisa ibandla sihambe kanye naye uNkulunkulu wethembekile bazalwane lalapho sikhala sicela kuye uyethembisa ukuthi utawusiva utawuvelela kithi afinyelele kithi ngawo ke tinhlitiyo nempilo tethu atigcwale iphokotho nendumiso kude ngokuthi sisahamba sihamba la uNkulunkulu sihambe bazalwane endleleni yakhe sihambe ekukhanyeni kwakhe sakhe umbuso wakhe kube ngoqinile nasifundza ke isifundo sesibili bazalwane Pawulo lasibhalela ibandla laseKorinte siyamuva uyaveta Pawulo lako ukuthi nebhala sisendleleni nje sihamba ngoba sikizwa sikhathi sekukhula sikizwa sikhathi sekuthi sisebentele uNkulunkulu uthi ke Pawulo siphiwe ke bazalwane umoya wethemba nemandla ekokuthi sikwazi ukukhuluma ngoba sibidelwe ukuthi
Kristu nakavuswa nanathi siphindze futhi sivuswe ekufeni. Siyatshelwa ke bazalwane ukuthi sisawela umsebenzi kaNkulunkulu sawuhlangabezana nokumadima kodwa asingapheli emandla ngoba umsebenzi wethu lo lesubitele ngoba nakuthola abantu ukuthi babuye kuKristu uNkulunkulu umadima kodwa nje uNkulunkulu uyasethembisa ukuthi yena uyahamba nathi asiphe amandla asele sibe nemandla kakhulu ngabo basena njalo bazalwane siyathi ukuthi siyawuphumelela siyathi ukuthi siyawunqoba emsebenzini wethu ngokufuna ke ngokufuna abantu ukuthi babuye kuNkulunkulu wekusonzela abantu baNkulunkulu bathela sonzele sebafikile siphinde futhi sibenyusele emandleni akhe uNkulunkulu. Uyasitshela ukuthi lesikhathi lesiphilayo isikhathi sesikhashana kodwa lena lifutho ledlakala lesikilo kukhona isikhathi saphakathi lekufanele ukuthi sibuke sona lesiyawuphila siphile kiso lesifanele ukuthi sipite simemetele ukuthi sekunjalo sonzelana kodwa ke nitawuvela ebukhoneni baNkulunkulu nitawutilanza ebukhoneni baNkulunkulu kungako ke bazalwane ukuthi sisacabanga sizidla ngaso lesisiphetho sifune kuso baNkulunkulu sifune kuhamba endleleni yaNkulunkulu sifuna umusa neluthando bazalwane baNkulunkulu. Siyabona ke noma sesifundza ivangeli ke bazalwane lalapho sitshelwa khona ukuthi nasisaqhubeka sena umsebenzi waNkulunkulu kungenteka abantu bebe endleleni bangasathonzi ukuthi sedani bafune bona ukuthi hayibo nyekelani hayibo ngathi angisalu kahle njengoba sitshela ukuthi bazi bafika esigabeni sokuthi bathi Jesu akaphili kahle ngoba abonakala ukuthi nasesekela umsebenzi kaNkulunkulu letinye into noma bese tingamvimbela kangakanani kodwa yena umile uphokophele kuphi kiwo umsebenzi waNkulunkulu. Siyatshela kubazalwane ukuthi bantu basabhizi letikhathi baphishanekile bakhapha ucebo bakhaya imibuso betakonke lokho sifanele ukuthi thine bese sesiyabakhonzisa endleleni ukuthi thine sibakhombise kukhetha kahle kukhetha indlela le ekuphileni kwaphakathi livikele uNkulunkulu bazalwane ukuthi liyasikhombisa ukuthi sisawona lo msebenzi sifanele ukuthi sibumbane sibe munye sisawona lo msebenzi sifanele ukuthi sitimisele siqiniseleke kiwo umsebenzi kude ukuthi sitewukhona ukuthi sibe bazalwane labaphumelelayo sibe bazalwane labaneshisekelo lebonakalako nalephathekako bathandzekako. Siyatshelwa bazalwane ukuthi Jesu asabhekene nemsebenzi wakhe kwathi ngokuthi eme aqine kude ukuthi Jesu sitha sekakhuluma ashumela sitha lesithathane siyabusa siyajanaza njengemgubezi sifuna umuntu lesingakhona ukuthi simuyise kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi yena uyasipha amandla ukuthi sikwazi ukumelana naso lesimo sikwazi ukuthi siphumelele etintweni taNkulunkulu siqhubeke sihambe siye empini asikhumbuleni bazalwane ukuthi sibitiwe sabitelwa ukuthi sibe semsebenzini ngakho kufanele ukuthi siwende lo msebenzi wasekhaya njengoba nje sibakhana balo leli khaya sisemndenini wabo lona leli khaya sibitiwe lo bazalwane ukuthi sisebenze simdumise simbonge uNkulunkulu ngakho konke lokuhle kwethu lasendela kona tinsuku tonke. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane ngokuthi sitawuqhubeka njengoba sesifikile isikhathi lesinhlaka sitawuqhubeka sikhule sikhonde emva kaNkulunkulu sikwazi ukuthi simbonge simdumise yena lophakeme longetulu kwabo bonke. Sekisho ke bazalwane lesikhathi lesi sekufuna lwadi laNkulunkulu sekufuna inhlakanipho yaNkulunkulu sekufuna ukuthi sathi sibone ukuthi uNkulunkulu usiqondisephi uNkulunkulu ukhuluma uthini ngathi thina ke bazalwane silibandla naseSwatini vele kuqala kakhulu njengoba nje nyalo sitawufika esikhathini sekukhetha uBishop nomusha siyabika bazalwane ukuthi akathi akhethwa afika lo bishop asikhanze solo sigijima endleleni yenkosi siwena umsebenzi waNkulunkulu singabuki emuva kuthi atawungena gijime ngathi asingabi nje lakabuka ukuthi hayi asesesine ngabe kuyakwenza asinento abatawuthi bosi nzalo yakho bayeleke emhlabeni sigijime athefika naye lo bishop lesawukhetha angene kanye nathi agijime bazalwane angalikisi
nanga amakhosi lesitshela ngawo namhlanje ukuthi nasesesivumele amakhosi aphatha empilweni yethu ayawuthatha aphakamise konke asemude konke afune konke lokuhle kube kwawo thina bazalwane simumndeni munye sibitele ukuthi sigijime kanye kanye simdumise kanye kanye uNkulunkulu simphakamise ngameni ngosinisizwe wethu Jesu Kristu asibambisayo bazalwane sisamphakamisa yena uNkulunkulu manje naphakathe egameni lenkosi Jesu Kristu amen. Sidawubeka bazalwane singene kiyo imithandazo yethu yanamuhla sisathandaza bazalwane sidawuqala ngokuthi sikhumbule mabandla lesinebudlelwane kanye nawo siyakhumbula ke sikhulekela bazalwane ibandla noma idiocese yaseBrecken sibeka bonke bochaplain base-university sikhumbula lama-university lawa asedandie nalapho kuna Pamela Walker khona sikhumbule i-chaplain yase-university yaseBrecken Roxanne Campbell kanye futhi ngokuthi kwakheke ubudlelwane kuleti tindzawo nakulela misebenzi sikhulekele idiocese yase-Iowa sibeka iChrist Key lese-Clinton sibese i-Raising lese-Trinity sibeke Othuma lese-Kevin Enge sibinze futhi sikhulekele ne-All Saints lese-Indianaville kanye na-Benwell umsifundisi wakhona sikhulekela esigangeni i-parish idiocese yase-Swatini sibeka Ashley Magolo umfundisi khona kanye nomfundisi Petros Dlamini nomfundisi Sibongile Dlamini kanye ke nabo bonke abaholi ukuthi uNkulunkulu abaholi abaqinisa abaphakamisa aqhubekele baqinisa emsebenzini wabo wokuvikela isizwe saNkulunkulu siyakhuleka ke bathi ukuthi egameni lenkosi Jesu Kristu ne-diocese yase-Highfield sibeka ke ngokwakho iSt Peter's lase-Brakpan kanye nabo bonke labakulo leyo diocese Nkosi labantu bakhona ukuthi bathole imisebenzi bakwethu sichubeka nayo ukukhuleko yethu uthi Nkosi lene Musa uthumele indodzana yakho ukuthi into unyathela sitha enhloko ibe ngumsinzisi kithi usasithuthuda ke Nkosi sithuthude njengoba wathuthuda Adam na Eva ukuthi Nkosi sebalahlekile endleleni bathole ukuthi babuyiswe nanathi ke bathandzekayo siside ukuthi sahamba endleleni simelane Nkosi nako konke lokusono lokubona sifune bakwethu lokhu vela kuwe lokungekwayo siyakhulekela bakwethu ukuthi wedlulise moya wakho osinge emsa wakho yiva ukuthandaza kwethu siphe isibindi ke bakwethu silibandla lakho kuthi ngokuthi sikholwe nokuthi futhi sihambe sikhulume ngokuvuka kwakhe Jesu Kristu nekwenyukela kwakhe ezulwini sibe nako ukuqinisela bakwethu longcwele sibe nako ukubambelela siphe moya wakho Nkosi ube nguye loyawusemuca siphe Nkosi moya wakho ukuthi kube nguyena osipha Nkosi emandla ukuthi sibe nesibindi ukuthi sichubeke kulokhu sihambe naye singakhweshi endleleni siphe bakwethu longcwele moya wakho lotawuphakamisa lukholo lwethu kithi aphinde futhi asiphe uNkulunkulu wethu ukuthi simkhonde simbonge simdumise ngoba uNkulunkulu wethu nguye lokhona lobusa phakathe naphakathe Nkosi ngemsa wakho yiva uthandaza kwethu Nkosi ndodzana wena lowalahlwa emhlabeni walahlwa ngisho bangani nezihlobo takho siphe sibazalwane emhlabeni wonke ukuthi singesabi futhi singalulateki nalapho sibona kule kwehlukana khona emkhathini welibandla laNkulunkulu ikakhulu kulabo labangakhona ukuvumelana netindzaba zithe batawukhona sithandazela ukuthi bakhone bakwethu longcwele bakwazi ukuthi bathi ukucoka empilweni ukuthi sibambisane sisebenzisane sicela lapho Nkosi labamele iqiniso ukuthi baqhubeke beme eqinisweni sicela bakwethu longcwele ukuthi bahlale Nkosi ebukhoneni bakho
tinsuku ngetinsuku bangasuki kuwo. Nkulunkulu ngemusa wakho yiva ticelo tethu. Nkulunkulu somandla uthi wena ude ubuso lohlephuke ekhathi la ukhona kokuthi umelane wodwa. Uthi indlu lehlephuke ekhathi kufanele ukuthi siyakhuleka ngabawolongcwele ukuthi usigcinele live lethu, usigcinele abaholi bethu nahulumende wethu. Phinze futhi umelane uhlipite bawolongcwele imisebenzi yaSathane ngato tonke tindlela lavela ngayo into Sathane. Sithi Nkosi yena abantu bakho bakwadi kuhlala phansi balalelane bakhulumisane bevane bafune tisombululo basibambisane futhi nemandla wonke egameni leNkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Ngembusa wakho nangesandla sakho uNkulunkulu wethu hlanganisa kanye kanye abaholi balo live lethu ubende bakodlondwele ngokuthi Nkosi bahlale kuwo. Nkosi bakwethembe wena. Siyakuthandaza ke bakodlondwele. Nkosi ngembusa wakho iva ukuthandaza kwethu. Bakodlondwele sithandazela tinceku takho letihlupheka ukuthi sesinomhlaba ikakhulu lapho Nkosi lakhulela emakhaya. Siyakhuleka bakodlondwele ngokuthi ubaphe emandla ekululama, ubaphe emandla Nkosi ekuphumelela, ubaphe Nkosi emandla ekokuthi bakwadi ngokuthi banqobe. Nkosi ngemsa wakho yemukela tintolo tethu. Njengoba nje Sathane wahlekisa abantwana bethu bekuqala, wena Nkosi ngenxa yokuthi bahambe bayodla sithelo nekungafanele basidle. Siyabonga Nkosi ukuthi sowusiphile wena ukuthi ngaso sithelo sempilo yendodana yakho sikwakhe ukuthi simnqobe lo muntu. Yena wanikela Jesu Kristu wanikela ngayo ingadi yakhe nemtimba wakhe ukuthi tibe ukuphila kithi tivelele ukuthethelelwa kwentolo. Siyacela ke bakodlondwele ukuthi usithethelele usihlambulule usihlale ngayo ingadi yayo indodana yakho usindisine Nkosi yethu Jesu Kristu. Usiphe bakodlondwele ukuthi silungele ukuthola nokumukela umoya ukuphila lokuphakathi. Nkosi nesihawu sakho yemukela intelo tethu. Lokho lokulahleka eparadise sekutholakele ngabo unqoba kwetibati tayo indodana yakho Jesu Kristu. Siyakhuleka ke bakodlondwele ukuthi umvuse empilweni tethu avuseleleke kodwa ngokuthi thina abantwana bakho sikwadi ngokuthi sihlale kuwe, silive live lakho, sikuve futhi ngokukhuluma kithi egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Nkosi ngesihawu sakho yemukela intilo tethu. Amen. Bazalwane sitawusukuma sitewomukela kothula. Amen. Thina kwethu sesendlulile kufeni sangena empilweni. Lokhu sikwati ngoba sithandza bodzadzewethu nabomnakethu. Longathandzi umzalwane wakhe usahleti ekufeni. Uthula kweNkosi abe nathi ngetikhathi tonke. Akwanzi sivuselane simbonge uNkulunkulu losasigcinile bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga ke bazalwane sesibonga nakube umnikelo lovela kubo bazalwane. Sibonge nje bazalwane kubo bonke umnikelo lekwetako ukuthi ikhandla kwenu ngoba libandla siyathi ukuthi ngeke likwadi ukuqhubeka ngoba tonke into edinga kwendiwa idinga yona imali. Siyabonga ke bazalwane ukunikela kwenu nekuthi labanye ibayithatha ivele ihambe iconze khona ebhange, labanye bayiletha nelicebezane khona la sitewukhuleka. Siyikhulekela yonke leyo mali bazalwane ngekumbonga uNkulunkulu lokunguye losipha. Sivula ekhasini 116 esigabeni semashumi lamane nesiphohlongo sithandaza kanye kanye sithi nebakho Nkosi kukhulu nemandla nendumiso nenkazimulo neNkosi ngabe konke lokusemhlabeni nalokusezulwini kuvela kuwe kwakho konke kuvela kuwe. Thina-ke Nkosi simnika lokungekwakho egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Uyabonga ke Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinale simo lesinikela ngaso sivela emhlabathini siphethe kadlade abantu sitawuba sikwazi ukuphila kithi akabongwe uNkulunkulu nini na nini. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu mdali wethu tonke ngemsa wakho sinale wayini lesinikela ngalo
lisicelo semvini nemisebenzi ethatha abantu litakuba yindzebe yensinziso kithi akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Sitawusebenzisa ke bazalwane umthandazo wesine wokubonga ekhasini lelikhulu namashumi amabili nakune page 124 ekhasini 124. Nkosi ayibe nani ayibe nawe futhi yenyusani tinhlitiyo tenu siyatenyusela inkosini ayibonge inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbongana kumdumisa sinika ludumo nekukubonga uNkulunkulu somandla ngayo indodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu umsindisi nemhlengi wethu umlivi wakho lophilako lowadala ngaye konke nemandla amalo engcwele wathatha buntu bentombi Maria wabelana buntu kanye nathi waphila wafa njengalomunye wethu kude sibuyisane nawe uNkulunkulu nababewethu sonke ngegcwalisa intsandvo yakho welula tandla takhe ekuhluphekeni kude alethe ukukhululeka kulabo labetsembela kuwe nekwenta njalo wakuzuzela abantu labangcwele wakhetha kwethola tinhlupheko nebuhlungu bethu nekunikela impilo yakhe esiphambanweni kude kuthi akhumule maketane alomubi aqoshe kumnyama besono nekufa ngekuvuka kwakhe usiletha ekukhanyeni kobukhona bakho nyalo-ke Nkosi nendalo yonke siphakamisa amavi ethu kumemetela udumo lwegama lakho kanye kanye sithi ungcwele 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 Nkosi uNkulunkulu wemandla nebukhosi lizulu nemhlaba kugcwele udumo lwakho hosana ngalelisetulu busisiwe lotako egameni lenkosi hosana ngalelisetulu. uNkulunkulu longcwele lonemsa ngimkela ukudumisa kwethu kuyo inkodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu lwathi ngebusuku lanilo langabo basithatha sinkwa wanikelwa ngabo ihluphekeni nasekufeni basithatha sinkwa wakubonga wathi thathani lokhu nidle umtimba wami lonikelelwa nine. Kanjalo futhi wayithatha inzebe wathi lokhu kuyingadi yami lokuphiselwa nini nanenta lokhu nikwentela ukuthi ningikhumbule. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu tawubuya futhi. Nawe sakhula kufa nokuvuka kwakhe, sinikela kuwe Baba lesisikwa nalenzele. Sibonga ukuthi useke salungela kuma embi kwakho sikukhona. Sicela ukuthi uthumeleke umoya wakho longcwele emnikelweni welibandla lakho leli ngcwele. Hlanganisa bonke labahlanganyela kuletimfihlakalo bagcwalise ngomoya wakho longcwele qinise lukholo lwakho kuthi sikudumise sindzawonye sinike ludumo ngayo indodzana yakho Jesu Kristu lonke ludumo libathathwa kwakho Babe nendodzana namoya longcwele ebandleni lakho lengcwele nyalo nini sinesiphinzi sekuthandaza kanye ekhasini 126 sigaba se-7 sithi Baba wethu losezulwini angcweliswe igama lakho umbuso wakho awode inzalo yakho emhlabeni njengasezulwini siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke sithethelele itono tethu njengoba nathi sibathethelela labasonabo ngasingenise ekulingweni usisinzise kulokubi ngoba umbuso wakho amandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. But
abazalayo enkosini lenze besivumelwano lesemkelako ayiswe inhlanganyelo yengadi yenkosi yethu Jesu Kristu nesikhwa lesihlephulako asiwe inhlanganyelo yomtimba wa Kristu na thine lesibanyelisi ngumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela singwa sinye. Bana uNkulunkulu lesusatulo temhlaba sihawukele, bana uNkulunkulu lesusatulo temhlaba sihawukele, bana uNkulunkulu lesusatulo temhlaba siphe kuthula. Nakuthi thoba lokukhulu siyakhuleka kanye sithi Nkosi nesihawu asonzelwe itafula lakho sithemba kuwa kwethu kepha sithemba sawo sakho lesikhulu asifanele nekwethu nenkotha kuthula ngaphansi kwalo itafula lakho kodwa wena Nkosi lokuma kwakho ukhawulela njalo ngakho besiphe Nkosi nesihawu kube sidle ngalokufanele inyama yenkotha yakho lesathelako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuye nakithi kude kube nini nanini. Amen. Nkosi yakufanele, Nkosi yasifanele, Nkosi yasifanele. Khuluma livi lakho linye lokutapho Nkosi lawusinze. Bazalwane enkosini sibikele ukuthi sibe munye enkosini singumndeni siphume sisebenzele uNkulunkulu nasimakaze wethu sisaphuma kubazalwane siphuma siphuwe emandla lesiwathola ngokufinyelela ekhoneni bakhe sisatawathola futhi lawo mandla sichubeke sihambe kiwo sonzelana ngesihlomula umtimba wenkosi yethu Jesu Kristu anebala minxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele etinhliziyweni tethu ngokukholwa nangabo ubonga.
128 sigaba selishumi semashumi asiphohlongo nesithupha. Bongani simakathe ngoba anemusa sihawu sakhe asipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wamandla onke nakulolu lusuku Baba siyabonga kusikhumbuza ukuthi Nkosi sibithelwe emsebenzini wethu lefanele siwene njengebandla njengemndeni siphe Nkosi emandla ukuthi sibambisane sibumbane sibe munye siwene lona msebenzi wakho. Siyabonga futhi ke Baba ngoba ngefihlakalo lephumele uzondile ngemtima nendathengo zakho sinziswe uJesu Kristu nangisigcina ngemsa wakho emthumbeni ayinkodzana yakho loyihlakalo yabo bonke labakholwayo sithe Baba besibekele njengabakholwa laphilako kulobudlelwano lomgcwele nokuthi Nkosi sikhule ekuthambeni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona akusala nawe namalo egcwele liNkulunkulu munye kude kube nina nini. Amen. Sikhuleka kanye sithi Baba umnikati wamandla sithinikela kuwe ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilayo sithumele emveni yamandla akho umoya wakho longcwele sihambe simlele udumo nebukhosi bakho. Nyalo-ke kulowe uNkulunkulu lonemandla onke ekusenta ukwenta lokukhulu kunalokhu lesikucelako nalesikuzindlako ngemandla lasebenza kithi akadunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu etitulwaneni tonke kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke akutigcine inhliziyo yethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiswa saNkulunkulu somandla uyise nenkodzana namalo engcwele asibe kithi sihlale kithi phakathe naphakathe. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane sesifike khona emaphethelweni ayo inkonzo yethu. Siyabonga uNkulunkulu losikhonile wasichonzisa wasigcina siyethemba ukuthi bazalwane bakhona labatawuphuma nako lokuphathekako umphako wokusiphathisa ukuthi njengoba sekuyiso isikhathi sekukhula asikhombise ukukhula bazalwane sikhule enkosini sikhule silibandla sibasonzele abantu uKristu silakhe ibandla lethu liqhubeke lihambe liye embili bantu bamati uNkulunkulu bamumele uNkulunkulu baphile ngoba bazalwane kuyaphileka la kuJesu kuyaphileka enkosini yethu. Haleluya. Ngakho-ke hambani ngekuthula nangokuthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen. Masalamela